Eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi na buigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Chinsa inye chia bono margo manjumurige chitarike jiga 15 chia omutenyo kabere umwaka bw'ekirwe na 25 abantu abanke niga bantu kubwatuka ibirengereri ao kwa muna somura ibwense musikibira murutanya kabaga gukwanira igoro yokogwa gose ogotekerana kwendoto amoneganga yumura ibo mu bwasimilo mmoja wa Kenya Alliance musikirera Amoro Odinga bugutaka kaba kuzbukukane kaba umunyakero bw'ekyombekeri ya Africa Union Commission nabo igo omurai omusike Raila Amoro Odinga nheronya kabaga kubwatuka ibirengereri byae nagota abuna tabugati kerengereri kebe koleniga boldrie chizegisyonzi gotene kwa monase chinsemo chirichia DRC Congo na boy gogota abuna na arange kigimago kora merimende yonsi eli aranyal kabaga kuboli gosika kuganirwa gosiko konya ase obumo bwa Africa ayonsi nigagocha magiga yo mwanju murigereri eli tukulia lero kobangana lirutuko omonyekero go muyibwe kyombi ya Africa Union Commission atakeire go gosali ngochorwa bochonde bwalengene gosemeli kwa Kenya bange kwalengenga musikiraira Amoro Odinga nere olikoira libagelio kolende eyotanyalekana ase Mohamed Ali Yusuf kurwansi ya Egypt anyalakabaga koira chikulecho magega yo gwakwa chikulecho kwa maraga 5 na kabere ase ntune tangane ya kabere musikiraira Amoro Odinga anyalakabaga gakobwa ntunde ya gatatu ya kane ya gatano ni ya gatano limo anyalakabaga koba namba 2 ni ya gatano na kabere anyalakabaga koirusia ase okurwanira ekeroge kyo mwanchomo ligereri nje ni gongoro kwa Haroni Ototo Nyengiri na oroboti togo chakira ndolibuna omusikiraira Amoro Odinga nikanyalakabaga kobu ekeroge kyo banyakerogo obwa Africa Union Commission asebono airana sense ya Kenya gochikogendera nemirobeli ya bene korenga mnanya kwa kwana kolende nigo twanyarka batoka nyali baga ate
na gukwana na igatia bananchi korwa ase omochobo songo abanyaka bakorwa ebirengerero byabo kubwatakana amono kobuoku kwaye Omosikeraira Amoro Odinga. Nche kerengerero kiane kimbwate omugako mintora rwanirira matuka mange sana lakini tigaira ne Kenya agaiga atosire muna bana Kenya egere torusio monto Ruto Ruto to chandire iga unere tio mugako ndakaire tukura paka no ambaro nero gende tagakusaria gabu tigaira ne tomoe bano igeo president twerule nera tokwa igo abananchi mwenzi bi muna nakwanire igo mongina Raila nera totaete kwa bano iga tigaira ne seito tomoe chukura bano iga Chengoro ku Nicodemus Oncheku Gori nende omutoyo kisi no ngokorere gas andi ni no mogoko monene ase Omosikeraira Raila Amolo Odinga so kugukwaya ali eyu intumo na abantu ntwamutagete abwe gari mbuya mono tegera nenka gegese ngencho ntomoganeti iga no tomutagete mono kubwa gari asare kogenda igo nari gusaba Raila Amolo Odinga achega iga atokonye segio atobwate si erinde tobeke omongwano yasabwenerete mbuya mono asokugukwae nandi twamukaribishire iga ntumuna abakenya twamwariganirire nda atobwate okoboka abwate erie itokoboko tutambuko chimoto abumbuya mono ase chikura chiakiru chiaerire kagetari gege korubono iga nje nagokire sana konye tugusaba Raila abu airaneka ale akonya Kenya amaene konyora twachandikire Ruto gamong'ainete bono tigairane akore ebinto biri bitakeire gokoru oise kurigereria ebinto babangete na Ruto byonse bibiaferire bono tutagetairane naende mbuya akorobu naende konya amasabo tugusaba ige agwekanire bono tigairane abange emepangiri eria are gokora ya opposition arigererie ebinto abange amanye koritaya ng'ora agenda nje kina musabere airane tabo narete kobu nyorobu ekitari gento gekona asare obu iru nkorengie ne ntunda gusene ya saba buna yaikire. Kwa majina naitwa Javan Omuyo, mfanyabiashara hapa town. Kuhusu hii kura ya baba imeniumiza sana. Kama si wa Kenya imetuumiza. Tulikuwa tunarajia baba atutambulishe huko nje. Lakini kulingana venye ni wetu acha arudi nyumbani. Wacha tumkubali tumongoje arudi nyumbani, lakini imetuumiza kulingana tulikuwa tuna expect baba akiwa acha arudi nyumbani, sasa deal na mambo ya nyumbani. Tumekubali. Wangu mimi si kuona ubaya baba kusindwa. Tulikuwa tunataka afanye ile siasa inatakikana kwa sababu yeye akifika raundi ya 5 aje angeacha afike raundi ya mwisho ndio tungekubali yeye amesindwa kihalali. Lakini kufikia njiani alafu hii ni kama hii sasa siasa ya Kenya. Yeye anapendelea hivyo kufanya hivyo. Hivyo sio vizuri. Sasa yeye waja awe mkakamafu, akisimama kitu asimame mpaka dakika ya mwisho. Sio akifika mahali tumemuweka mbele, akifika huko anaruka tena anaingia ile side nyingine. Hiyo sio vizuri. Hayo ndio maoni yangu. Twagechi gusana gento ko mwako yakora ubesana alikuwa nabageresi akora mwerio senje tangana ngiaga alikuwa raika adi side yakane wo president Kenya okana na ndo igirali okande nga otigire imugire mako igoro ariko tigabu tomanya gabu kubwa katoni kerengaki ende ya toge jiri sana muna njo mwana boda boda ngoni weto wetu akanyerete nga sachinde ngo bwalenge lakini bono abantu bayimugire go cyari twe weto abamisi 500 haya bono aba bonse kibacho kwirango zo kubakana tuagechi usana togejiri sana igente genge togetia so bwenge mna njo mugusina ko kanga Raila irire agendali bono ko chakomutenga jira na Kenya yo na chanyale ariko kore gente kega bakomo erio na rito chako kana ntunga ki no nyetu abu aba Kenya igo igente genge angeja so bwenge na ninge jadi no ne gasiro jente ne titinyi wedio karagasi Raila kogenda EU ngane giroga go chikorigi ikitari igoro ya itone ya igoro ya na Raila yani na Ruto bono twale goteba iga bachiche nanda na Ruto bachiche barorenki bago chagutung'aina bona siya ikere Raila tigagenda tu goga korua ari tigachichaika achagende nkatumuke amagana ya to tonyarire tokanye Ruto nere 2027 ninka bako mubwati gochinere Ruto otosumbuire na Raila otonyarire konya gutung'aina twaberire magara Raila otosinyire bono baka Ruto mosugumire raini tu
bono ngaire ndagocha goswera bono ngaki bagocha gutungaina twakuranire bono nere ntu twatetaire twaiguya bunabu igo bono ente togoteba omogaka etogoteba irane tomobwate sitomo amagoro nere bweka tobwate nande nere togendrete nere togosaba agendere bosi tugotigana amo noroboti oruo nigo tokwirana masa emwika ase ebunge nyaribari chache gosi nyaribari masaba kobwa mono chinsemo chia gotinyanga ase omotsae oyo omogoso mwana oyo mobwe miaka 10 anya tokaba gakoru ase ngayaye ange omutinyo mone chiwikibere chierire asanya tokaba kugenda gosika gotemanga nani ngwa uchinza mochia gishauri kochikorora ngina koro kolenda cheti goikaroro asabiri gakorigwa na bono ritukulia lero nigo mubiro oyo nyara kaba gotoka ase ngendu engendu ya gucha ime yomochi okeroka mulikito Gabriel Nyakundi niga ikasenge yo na gotwariganaria robotiro kubwati eri neryogi rya mugombo ligokwarigania asenka ayemo iyo gutoka asekenyoro kya Gotinyango ewodi ya Nyamasibi ebunge nyaribari Masabe county ya Kisii ase omubere bw'omwana obo mwanchwa omunyaruka gutoka asenkendu ya gucha eyo gutoka asensemo ya keroka kurengana na barobo nigo baererana goteba buna nigo omwana obo achete asoboiri asensemo ya kijauri ase atanyarete goika aroro ase mubiroye otogekanete asenkendu eyo ya gucha Teresa Bisala gani mwaka na kurkumiro umwana uyu nigo namutumete ariko ndumwe koro diamond kena mutumete kargade kwero keroka na bade kirero keroka akaika asali wikira injanksa ate bwa buna wikira na mutumete tutoska kororo obwate gabo sokobe oso wikirero bi otene no mundu naruja umwana uyu ekera ikororo tachiete gotenoro umwana unaenda akaira na paki kira omonto namoroche buna igetense ka kira mokendu yane sini kamuri umwana uyu narabu ante umwana uyitaja ande ngamuyiro rya kabira ante umwana utayari nigo bamenta buna nigo bamurigiriye umwana uyu asegeka ase aborete kuri omutinyi oyikomina kabere omwaka oeta bona kare enkunya kumuri naratemire kumuri weta mwana yakambura kalengera byaya bose bararenga cyane wari yake moyo school akarambura ono igoro opeke ko ngati sinyo ante ya anko ngayo ngamatebi na chete masinda bintu bena ngiro koro ante kono nenda paka chena ikona na nyo to mwana mocha bya ane ngacheki kininganyara le yo kumena limo kumena nakini amatuka abera mocha nguri January abuate kurobo amotinyomo nechukibe kwete bandi bakarangeri bo bakayana kibakanyora nero kwete ubona ukukwa entoma itira kinya kara twate amita kunengi twate betu gatukite saltale saba January asejinse mocha amita mayo okwete mana chali lakini ndora mayo ubu mwana na bakwete nigo baganiriye abarayi gosoa gati kubakonya eryo kurusia omwanchwa obo asenkendu ya gucha togosaba bakonyi gaki ondora ncha tokonye toruseri omubero rende bworucho butiro gaki mandu kuna boko tokonya gaki omwe musina na boko tokonya onsaga nari gusaba serikali omwe msigwe kenyori kino omwe mpine bimende piyoro kakete mekonye familia yantiane umuga koembe gwatikende pi igera bakonye nichinga kimubiri yo bere macho likubenga kijya kwite wekera mbo gwatikende pi igera bamburuziri mwana imocha ingo reporter Gitembe kurwa sebunge nyaribari Masabe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel mwanjo mulige togotiana na robot yoruo nigotokwenda goikase ebunge gitu churches north ase egati jabara abanyakaba goikirana ase ekanisa ya Undiri SDA go district ya Undiri ase omoyega bogochangira ekanisa yo egati abali bekirana sansame yo Dr. Joseph Kiage musikemana sikichana musike Ronald Siro egati abanda bange sbaru ko bolimna chikanisa chigendere kaba chigos chigendere gusirwa
kurwase getanga kama guchikende nabo igo amasomo na siasa chance mibijanya ko bachiko kwanirwa munagotumanya omuliketo Daniel Ontere nase kanisa yiga Adventista ya Rioma Central yego toka se ward ya Sensi meyebonge ya Kitutu Church North County ya Kisii asichi kanisa goetane kumikorase district ya Ondiri cheikirana aso morobelio bugosirana aso kogenderia emirobelio ye kanisa na mono amagacho aso gosasima kwalero no gosangiriria gosira magacho umuyego yigani gwekirenwa na barai ao abaragwa na Dr. Joseph Kiage oyuligete kirego kyobo MC ase ward ya Sensi Moske Ronald Siro Muske Manase Gichana egati yebarai banda bange Omaya dunia Eke magiga yogo kora marandia no segetana analia echinga kiche chinkwana chabara yabaiga niko bagendera go segeta aboroki wasi chinsemo ao go koromokia libacha gwekonya asa matukale bosio hase kilibu na masomo na roka akolengani mutaka no monda. Mimi mnavyoniona hivi nilikuwa mtoto wa maskini sana. And I know some of you don't have this experience. But inche, ena rekora richambi mpaka kana chete form 1. Natata ngorete gedar. Ndire oko gendo go chikorare to richambi liko terromaete. Enyombe tabu atiketa anda teliko ba frat. Eba ko le manobo kombe ba irama amara ba chimagormate. Bone krogo etio borangeti ko motogoro kwa ikansaine kwa nyoro borangeti bokare magormate ore richambi likaya. Kama kuna mtoto familia yako, wako, mchukuu wako, muweke shule, lilia huyo mtoto kwa sababu kesho pira watoto ambao wameenda shule, hii jamii itapaki nyuma. Siasa chi wodi ya Sensi niko bego chia bwatansi asabagendera kubolia amagendero koene kigwa. Bego babolia amagendero au hase wodi yo halia kwa mete gukwamurwa. Tutagete mobile clinic yege chake gokoregasi. Endo chengo cha gokururukere kuruga. That is because we don't have somebody okoira mangana mobile clinic yege mobe mokorwari bugaiga. Mumanyete market ye yaito ya Nyakongo terigo chogwa moroche minere. That is what we are going to discuss. Torolenga echire ya ireire nene nyakore eri ya rosibwe ya tigirwe. Asense mwende abara ya baiga niko bonsi bea kire koko na kiro yomo wete babuna nero bwenete kuligeri wachingaki obochori buraike. We are going to come up with other MCS like Ronald. Torolenga ngakitoko gamba tubwaterane torolenga twachorero muntu orabo gokonya Sensi ya itamangana itaribuya. Ni manyete inumweka. Na Nyasaye already gachore to murai. Lakini yako batumia mokoreki. Momubeke kerugekyo. Mbuyamo na abantu baminto naende ngoteba mbuyamo no isichikura chirimwa ngakerete. Naende nansire kororembe ogete obwanja nimbole mwansire koleta gochesende. Tari omane. Twas tigo obwanja ni obogenderere. Chinga kecho hesegeto nigo yarwigwa negati yabo watani bakuru be kanisa yega Adventista abo bayikirana egati abo abayiboli boyo kabero mugavana we county ya Kisii Moske James Omaribongwae abaragwa no mugaka Nelson Ongwae Munari no mongina Grace Ongwae Nguruterega seni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngurko Daniel Untiri na umuntu murigali omokonyi bomurai bwense omokoro musikeja Fred Gachagua niko agenda gusingerera chikampeni chiae echiagenda kwa mamincha na serikali yo murai bwense Musike William Ruto kubwa mono murai bwense Musike William Ruto asenjere abene asanya kwa gotanga kubwatakana na biranya tukabaga gwetira inse yo murai bwense Musike William Ruto abona barabumuna abantu bakurwa chinseme chyo chia Mount Kenya go Central tibarishi kwegena onde bwense ke siasa bwango igo buna ekagere na abantu abange. Binadamu atakujua leo, kesho anajifanya hakujui. At least wewe, General Overseer, you are lucky. Wewe ni Macharia, uliitwa Karanja. It's more or less inakaribiana, si mbaya sana. Si mbaya sana. Mimi nilikuwa na muungwana nilimsaidia, nikamsaidia huku nikatetea, akafika pahali alitaka. Alikuwa ananiita Rigathi, Rigiji, Baba Kevin.
baadaye amejifanya anijui, ananiita Mkabila. Sasa unaona at least yako Karanja na Macharia inakaribia, lakini hii ya Rigiji Gachagua, from that name ulimjua mtu alikusaidia, ameongea na watu yake wote wamekusaidia, unajifanya sasa hata humjui jina yake, unamuita nini? It is true what you have said. Sisi tegemeo letu ni Mungu, kwa sababu hao binadamu sasa tumekuwa na wasiwasi sana. How to trust in the future? Some of us, especially watu ya hii region, tumekuwa na wasiwasi sana. Sasa mtu yote akija kumkubali, tutafanya uchunguzi kabisa, pole pole, hatutakuwa na haraka. Tutataka kujua baba yako ni nani, ni wa CMA ama ni wa PSMF, mama yake ni wa Shua ama ni wa Guild, ni wa Full Gospel ama ni wa Deliverance. Akiwa standard 4 alikuwa naiba kalamu ya kijana mwenzake. We will be very careful in future. Tukikubali mtu hatujui vizuri, tutakagua pole pole na kuomba Mungu atusaidie, so that we know whom we are dealing with. Na waigo mokonyo muraibu ense mukoro Kalonzo Musyoka wibogoro muraibu kiama kia Wiper Democratic Alliance Wiper Democratic Movement WDM nigonere agendete komochia serikali kuba mono munne bo banyanyimbo umuske Douglas Kanja kubwatakana amune bikore byo busali bigante konekwa kuba mono amangana yogochererwa kwa basaye ime yansi ya Kenya igente kyabete konekwa matuko gosemetijemeke yaerire umuske Kalonzo Musyoka iganyaka gotanga sachinde oyo kabire omanne bo banyanyimbo umuske Irari Mutiambai nigaringe buyake kubwa oyo roboniga asirete Douglas Kanja. Irari Mutiambai, Inspector General, did you speak? But I want to say something. Former Inspector General Mutiambai, you will recall our brother. Before William Ruto took over, he called you the most useless Inspector General Kenya has ever had. And I remember mimi mwenyewe nikiona hiyo kwa mitandao, akatukana Mutiambai, akasema yeye ni yule mtu bure kabisa, Inspector General. Nani walichukua mamlaka baada ya Mutiambai? Wa kwanza was Kome, if I'm correct. Kome, sasa kuna Kanja. Mutiambai ako hapa anakuja kuzindikiza mzee wetu akiwa calm. Hawa wawili waliochukua after Mutiambai wameua wa vijana wa Kenya, wamesimamia mauaji ya halaiki. Mutiambai ndena andaka memoko na matu. So I want to tell William Ruto, this was the best Inspector General, not because he's from Mwala, but he served. He served well. Mutiambai could even have gone to Bomas na kutumia askari na kupeana amri, aseme wewe Ruto hutaapishwa. Lakini alisalimu amri, akamwachia. I wish you did it the other way around. In fact, no, naejubu mwalikilowia. Because the country will not be going through what we are going through. Kila mtu Kenya analia. Hata Ruto mwenyewe nadhani huko ndani analia. Analia. So, JNC vijana akaja, wameuawa in 2023. Huyo Raila na mimi, karibu mimi ni uwawe huko kwa maandamano. Ikapitiliwa, the tear gas canister, kumbe it can kill. Inapitia through the rear windscreen, karibu iniue, kalipuka, inisbi, itakutuko azaba, mukamba aziavete ya matuko azaba. Na Mungu akatusaidia. After Kanja resigned, yule ambayo Ruto alikuwa anasema ndio the best IG, Mutiambai was useless. Akajuzulu, akachukua mwingine Kanja. Kanja tulikuwa tunamhitaji kwa mahakama ili ajibu maswali juu ya uuaji wa vijana wetu. Vijana wametekwa nyara Mlolongo na kila mahali. Na yeye mwenyewe Kanja anainua mikono anasema
Kusema kweli sina habari, sijui nani abductor. Mwanju muri wikirabu no tugukorera ekionga chinsa inye rituko ria rero ase twanyaga twakonekeria amange nabo igokurira irabna nigo tugendete gusuka kuru gitambugo cia second na gitambe television network esemeroberi yaito yonse nje nigo ngoroku Aaron Ototo nyangiri kurende nigo gutiga no muroberi bu maburera na ale Lucas Mogaka rino nyakabago kurigereria kurwense meliende yego soli kubwa mono kubwa asichingwana ao chikonyaga chiko kwanwa na bana siasa na bonsi walizobwatira nti kurwa hase egetezingia gatembe nigo tukwandia obo tukobya Chinchoka cha sokri kuri metana ime lende mevulera te guikera he moskeruto baita no so metevuli si mimi niko na PhD umoske unyunga kuguru moskeruto na bwate PhD lakini if you have a PhD, then people in your country should not steal public money. Umoskeruto ikonoma ete ingikirendete imensi ya Kenya. Simi naelewa nini inaendelea Kenya. Your Excellency. So you just call even Salasia to advise you. Sasa mimi napata watu wengine wako na elimu kidogo wanajaribu kunifundisha. Mnanifundisha kazi gani? Narukale kwa era kurmoina. Aitata ninki. Tulipokupigia kura Mheshimiwa Rais, huku tuitisha certificate ya form 4 au ya form 2 au ya degree hata ya PhD. Sasa umekalia kiti ndio umetambua kwamba kuna watu ambao hawana maana, hawajaenda airport, hawana PhD na ndipo unatutusi. Ebise, emwakira. Nyinyi vijana nyamazeni. Muskikaronso. Amangana ya masomo igonga kiorochi. Sasa Kasongo hata University Education meharibu. Hata CBD itinini hata CBD mo bitinyi weti wa kono koromo yo mobe julikani mtoko akitoka grade 9 anaenda wapi abu mapema kusokuru kuru 9 ko na guchiteni moina ayu moskeruto nga kyoroche nga yitora oninyama yitogochia tukiuza nyama ngambo iko makosa jaja abu makosa tayo tunyenchi nyama asubunga basongo baragire all those things promising he will not do anything yokene nke yabo ayo moskeruto nga yoro chipono tora chitoni mabera itogochia tukiuza maziwa ngambo iko makosa kabisa banywe chaye etikini asobonge lakini nga kimoroche umoskeruto boli na tenyoro chi promises chonsi anyarega kurwa. People have short memories. President William Ruto has a very short memory. Umoskeruto serikali pronto bwatenireli. Si munaona serikali tuko naye broad based. Ayo moske mirio tiambo. No maita mangana iga broad based. Is hot hair. This broad based is hot hair. Wild goose chase. Tinda manan community. Ayo moske tunetinchwa. Tata karangere sirengane ya broad based in community bono. This animal called also broad based. Trying to broaden, deepen and tighten this relationship, Mr. Speaker. Itu taiteni kabisa ndocho moske mi rene kumgia karo ko bukuru muina nki kebe. Within the broad-based concept, can Honorable Soro be called the broad-based whip and me the main whip? Akai Osoro abungaki. She'll only do that, Honorable Speaker, in her dreams. It will not work. Almost new dolisi ndocho kabisa wachanga mkirikuru muino gaika nki kebe. We should be debating on other things, Mr. Speaker. We should help our people. Like Kisii, we have no water, we have no na itata tulia moske tulia ingo chomure electricity. We are discussing things that have been short. atukusindu bwati machana stima pono ndutoro mheshimiwa chibe santu bwate hapa kwa ground. Mtu wache tukae na umaskini yetu, pesa yenu mukule mshibe mukiendanga na Kasongo nyumbani. Kasongo bwana nkorochie bana. Na vile yako sibono hai madam. Because if we don't deliver, those hustlers will send us out of power and they will send us with vengeance. Umoskeruto abantu abavere bobe kai wachande kiretata hawa watu mimi nawaambia they have no plan, they have no agenda, they have no ideas. That Your Excellency, it cannot be that the only thing that you care about is your re-election in 2027. Ile watu ya ukabila, ile watu ya shares,
ile hati ya mitego. Pumparavi amekuja huko anaita mimi mkabila, ati ndio mimi nisisaidie nyinyi. Siku nilimsaidia hakujua mimi ni mkabila. Oh, igona kwa neirwe. Muskeruto ko sintundu tolegete. Nikiweka tu Biblia Tuesday chini, mimi na wao. Kai, kiruto ko se inkoira nale kiroko. 2027. We shall make whatever sacrifices necessary to make sure that William Ruto is a one-term president. Umuske vya kongira, mbago gotegerera. Mwambie atulize boli, mambo bado. Siasa bado. Hii ni mambo ya maendeleo. Na tukitoka hapa tunaenda maneno ya stima. Tukitoka pale tunaenda maneno ya hiyo yote ni utapeli. All those things promising he will not do anything. Hawa watu wametembelewa na shetani. Na tuwaambie washindwe. Umuskiruto, baitana igwa no tagete papa kabisa aira nioko boko. Lakini no nyote buna kwa monyorete mbuti. Huyu mtu wa kitendawili 2007. Nikakuta mtu ni mtu empty. Hana mpango. Kazi yake tu ni TV mtialala, ria, uganga, nini. Imboro nyote debate njera kwa mubangirete. Kwa roji komotona. Na huyo mtu ya kitendawili alitoroka debate. Na nilikuwa nimempangia. Kama huyo mtu angekuja. Nilikuwa nimempangia mbaya sana. Likati abungaki. People have short memories. President William Ruto has a very short memory. Nabono kabisa tia nioko boko. Sasa bwana Agwambo, kwa ile tu heshima ya binadamu, wewe utanipigia kura lini? Asiki lakini Umuske Ruto utaite Agwambo ira nioko boko. Ninaona miaka yake imesonga sana. Sasa miaka imesonga na hajanipigia kura. Ayuna hajaino. Leta chima ikichia nanso akekuchia. Na kuikira nongo akero musmalinga pa. Omoro bali kuma bulera na nteruka simuka kana chire. Hold on.